kumno laban yo ikani jingpang covid khat khandai kumno ka separate skiway ila man yo ikani jingpang na nongpang budan ka balaban berpau ya ki sign budan kum bejir ho bat ka be kre bat ka kishit tidon kam ban pendon kam ne kemas bat ban ya penjengai we bagi on social distancing kini budan kam sibon laban yo ro da bukta ya ki jaka tiba ladan new virus tidon kam ban tet ti sibon sen kat bat ka om bat ka sabon la ne hand sanitizer bat ban khoi ki jaka tiba ni jui kata bon sen ada melek pemulung lah dengan alih sah Bethany Hospital bat ngayo kini gi jing penpau di Jepang. Tapi bila dan hampir lah poi si Bethany Hospital nado aku umas kalau penpau nak kasorkan kalau ai di recommend le day ban ya sa no hayin bat ban tip syaka 108 what up ban dan semua badan ke Jepang nama bersuai data lalak ban supply deka sikiwe pat badan kibahiyeng sem jopi dah ngai pau ini dah kemudian jingsit cerho ani pangmet ti pentip sekawan 08 lani way not new not bayar tu iki menuh ila dan sa Bethany ibon ki ong bong virus ulang kum ka flu kumno ngara sumare ka hayeng new virus ulang kum ka flu hi bat stong ban ya pen per na kiwe pat ki flu bat ngila ban tipikal tang balik di test do pen per ka om dan ke sumare ni ndai ke ba kam dan kami ban ken mau kalau mana kisis pa ki yo ya new virus thap phau ne kita ki yo tang ka bang malum malah ke jingpang ba om dan kam ban sa hospital ni na kini ki ar ko ki basa tang san na kita dan kam ban dan na po ICU ki kan dan kam sisa ka ba kita ki dan kam bagi kita di bulan kami ban rumah hospital ki pun ki dan ki wi pat ki jing ma ke jing ki dan ki wi pat ki sitong ki dan lupa ki gini menengkong kalau serta pala di dan terusnya baat dan jimpang jauh kurang senam jimpang sini jimpang BP jimpang sedang kumbui jung kelai dan yang not cancer berkiwi kirkom jimpang cekaman hoi bandi doi paracetamol kaya rap ban pendunai di sit jimpang jung kamet andre umirap ban khoi yang jimpang kali golong kumno lanu ngadi kuslai spang di ya so jong na jong ni don kam ne am di hospital don kam phone jero we not ra but din pe ikini ki jing so hapo ya fever ki din pe dan jing shit dan jer ho dan jing shitong man re mersem jing pang jong kamet jing sniu po but teng bom la ban yo so jing smart na jing ba di jing do jong ka bor jing smart pulang away buat ban sa hospital dan tak asli kidau menengkong long ada sitom menteri mesin buat kebaar kalau ada dan kino itu ki bangala ong mensua ki pat ki jimpang dan lupa dan lupa itu dan kam sisa buat la ke jimpang jong ni corona kaduna bade mensa ko dan ni sa akayeng keponen pa baca kali sebar kalau kamasum dulu kalau kepada bengia lelang ti kebanginnya penbentar lani kebanginnya bukan panggil dia dari bakiom quarantine dan self isolation ada kayen kepada sisa kalau kabeh wasuk ban pendap kunta kalau khamba kalau la sila kayi rintan wiyen ban pentip sai we not proud we not not but itu lagi kalau kita sikila menyelam dia pi syaka tak di corona care center yang ban bu kepang dia pi dari damban set ha kat pala te bu jadi intia view put away na kaway nan kami mask ko baro buat ikan baik dari ya kiwi pat kibahayeng
bang lakajong sai ya laki jong puliang di da ka sabon kani ka kamda bahabat kamha la se bandek se ka coronary case ta kai gani ka PPE ki kan ti priu dan kam na em ka PPE kani ka long ka jing ki jing sok ki baya dai ni ban na kito ki be dan ha achan ha jong kito du pang ya kani ka jing pang dan jing tak ka khamat ki ka mask ba de kirkom kirong ba kher ha ka gong ka ban do khle do chan ki jing tak ki juti ba ki gloves kum ki reu pai ba phim dan kam ya kan PPE pun dan kam ni ka mask jing pun dan kam ya ki tu ki jing kai khti ba ki jing penjagai we ni we ka biang buat ya biang kulmar pathar senia ba satai nomor ba kani ko pun spread ini jingpang buat kalong lu kebom internet atau kong buat kakor singkeli kalong dan iba tre pok betani pasal ki dan hajan ki dan akau ke jing kedua lang buat na sinda dan kam ku slai lai stang bu dan hajan bhai ta buat kakor kolong ka bakam jalan bagi kedua lang kamu palat ke sekolah ka sanin nala bam jalang buat buat julek saya bertani hospital dengan keslai ni cuma dan kaman keslai sibon nama right tamu itai beri ladan hajan bagi di nama sumar ya tu kibala kenal dan kini kejimpang kadang-kadang kibai pat kejimpang kadang kam dawai di pulit kim sai na le amno menengkong kat balak di ra ki kat dawai ki jompi Nada kim pat syahi pat sapon dia kawan 108 sispa kabat we not not but ya to iki mungkin but la dei sia ka ba keke kulit kinam sistem fi kali long na tre po ban ba iwe ba tre po betni lawan buat kilaya kedua buat ngam jiba pulang la pila ya pencengai we ni we ya pendengkam di mas dan tinggal takam dan kam ban selai sibon lai stang pila song acan bah bat apa por berjerong berkewajalan di lalu pemuda ka bah tip syaka we not ra bat ban pen kerbang no ilade iwe na ki bah yeng tengah lawan ka jaka ka ban don kene jingpang la nen ko betani hospital nala ban yo ne mun jingpang da tuang na thet sai ki jain jong ki terbang jongki jing tiar jongki jing sat jongki terbang terdi kam da dan ke jing mai pi lada pi buat kata ane ki common le dan common dengi kamas but da pi level le ki gloves or la pan sat bha ki ni ki tiar da ka buat kesaban buat dia nak bentar ki jan mde ben kenter pala eki nama bo jing kenter ka pen set dia yang dia mesti pergi jalan buat pedam lagi apa ke kulit buat ke sabun tapi dan ke washing machine dia buat ya ke di kulit yang ada untuk po ada depo degree yang ke centigrade penungkam mas gloves kalau kiam baki jalan akan seni kat bala di ngakuak bandong nongsong senong ba kiklik ngakuak penduna ke jing sopret dengan jingpang ai jing yarap jing batai wa bahatang berkom bila le ne kelong ba jingai ilde iwe but la long po ye ke sel na ne po ka snong ka thao tetapi dei ba ya kendo ba kita kiba la si ba pang di don kam ba pin ka pang ma ila de but bod itu belong ska iwe kali ong akwawan yo test nama banganduk kham supun sim dalam tip pakarong negatif kani test kidon but ini kalau menong positif lah ni lawan yo I bakadon kedai sisa don tang kapol jungka but kadon kapol kiri sentur jungi but dia akmod ni apa podon kan hadian lai tio kalau aja no atai di kadon kam sibun ni sutu akpol kumno ban test bahkan ni kita kita lebat kisah tu kita. Ada ni tes rapor Bombay isu lagi tes kalau lama ini seperti berkat kalau
kalau negatif dari berkat dari kamu sisa komta iwe keling adon ilung iba dang depka kada suwan sina hospital bertani ngalana yang ai ai pun kilung jenga kat kom bujing suko jengi mentah ya lolong ada pindan jing iwe ki jing ide ko ni jing pang ko bejar ho bat ka jing sit dan biang ya pi ban ai pun kilung tang kam sai bah ya la ki jong ti ba ya ki jing bun jong pi nak bentar tikoi ban ai lada dan jehwa dan kam syal dan kam kemas sekelipat siwe ngan le kom no lada dan diwe ki sistem bomede buat peniga covid kan dai kumba da si ba dan kam yo dialysis ni kme dan kam sumare prosnam ila ban lex kono hospital ko dan ki lad ban sumare ko kini buat dan sistem phone biang kumba TV seki headline number sispa rawat we wan not kadon curfew buat ngan dan sistem kepala habis hospital dari kulit buat isnong kim sa nomor ba ya persia curfew kumno ngan oiki kumungi omerswa itu lagi kecing kerki panle dan pang dari kilaya deng mas pen igi nampang but dan problem ini sa phone biang masih tu katai lakini kisi ibon ba kini ki jing ha message ha ki social media jungi ki belum ki WhatsApp nan kira aku noi ki ba ki dei bisisyan ni bom dei tiba ni kalau buat nget akan no kanoro ba ki ha kini social media kindon di bode sisa ba dari bobon tu di bom la man kena kila man no di ba klaro ba bom la ba kena ba sistem man ni tip kano ba dei ba no line ke hakani ka bahwa up na bentar di pengguna jangka serkar luar kani kado i dan iwe ba kelat naka coronavirus buat kide ba nges ngomjan ngala ne man lek kajing lik antep ya i ngala kumno man ya tay lagi ada amsya balai mamsya kabah ban amlek sya kajing antep watlah kalau ke sistem ban nomlek kidan kijing snow kaman sem jungi ban kajing ete entre da se kidan kiwe pat kibodan kajing pang naki bahaya sem junita bat kilaban ya cicuk kena pang siwe pat kibodan hajan bat kadang kajing snow jungi kapol baklat pang ide ban yejan ide ban keduk iwe kidin ban yam bongjo ti kani bat kalong sisa kajing ma ko kraw kalau sisa kayak orang ni semua belum bagi semua lem ni semua jadi semua dom teng dan semua lengan jadi semua si dan komentar juga jadi bahasa baru kabah mungkin yang buat komentar kumulong ante boleh sih